I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođo, očigledno ne. Ja se izvinjavam, nisam znao da su ljudi iz Ministarstva kulture ovde. Možete da podignete ruku? A? Sad je u fazonu, ja ne dižem ruku, nije ovo kafana, ja u kafane ne idem, izvinite, molim. Narodnjaci, bre, imaju smisla. Dragana Mirković, edukativne pesme. Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče, dal te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo. Lepa Brena. Ej, ti kad kažeš Lepa Brena, to je bre institucija, jebo. Ona je toliko velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. Where are they? So, sometimes I feel I need visa even to go to the toilet in my own country. You know, I feel like a banana resident. Hey, the exactly same thing in Swedish, it's totally different. It would sound like, Keep your onta frule. Takkia onta häcka. Make a nipple stinker. See how sexy it is. Amazing language. If you go to China, they eat everything. You know, the grasshopper, ting, 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 they eat. The frog, like the French, they eat. The cockroach, with teriyaki Japanese, but they eat. They eat everything. I'm going to give this microphone a blowjob at the end, eh? But I will not swallow. Only lovers swallow. My wife doesn't swallow. It's a joke. She swallows. And for girls, change fingers. Or I give you my microphone. I mean, what do you expect me to do when you say, you have anything to declare, sir? Yeah. 50 kilos of cocaine, let me show you where I put it, huh? Nudge, nudge. What do you expect me to do, man? Stick 3 in my ass? Just imagine when the customs officer comes. Do you have anything to declare, sir? No. Germans go crazy. They say, you have to work. You have to save. Work on the economy. Relax. Amazing. When this thing, the PlayStation came out, no? They do the joystick, and they call it joystick. Joystick. So that when you grab it, you feel joy. Yes. The Russians are different. They are more subtle. No, нет problem. We gave him tea. We invited him for tea. He was sick. Malaga, you killed him. No, killed him. No, we gave him plutonium. Yeah, but you only kill people in London. Yeah, plutonium, it's tea. Нет problem. You tire Malaga because I'm Greek. Eh? You're treating me like this because I'm Greek. We are like this. And then, no, because Peja and Nicola, they cannot come out of the square. Remalaka, you are putting comedians in Guantanamo. And there we go, the first dinosaur, 5:30 in the morning, is waking up from the jungle, going, 7-year-old T-Rex, going, there are women with problems, come on. And she continues. Oh, Jesus.
how am I going to do this? You get what I'm talking about, right? And you just go, and that's it. I am not masturbating, ladies, okay? I will masturbate later. But you can pay. I will give you my bank account, but only black money, please. Cryptocurrency, cryptokurot. I move when they give me oral sex, but I move because I'm very shy. So, you know, the Mujahideen were paid by the Americans. Yes, yes. Of course, they wanted back More Malaga. What did you think? Because the Germans and the French were telling me, the money, what money? The money we gave you. What money you gave me, More Malaga? Došli autom i super nam je bilo se voziti, pogotovo od, tamo od Vranja do Skopja. Znaš, baš sam razmišljala kao vidi koliki je Aleksandar, a vidi ceste. Znaš, to. Ali uglavnom, inače se vozimo željeznicama, često moramo ići u Sloveniju u hrvatskim željeznicama i ne volimo se voziti željeznicama iz tog razloga što, ne znam da znate, da zbroj svih vlakova u Japanu, koji je pun kurac veći i od Makedonije i od Hrvatske zajedno, zbroj svih vlakova u Japanu koji kasne u godini dana je 20 minuta. Znači 20 minuta svi, zato rade harakiri tamo i to sve. U Hrvatskoj, ovo je dokazana činjenica, u Hrvatskoj zbroj svih vlakova koji kasne u godini dana je 20 godina. 20 godina mi zakasnimo u godini dana i nije ni čudo da se niko ne voli voziti željeznicama. Osim što tamo kasne, užasno je dosadno, ništa se ne dešava, smrdi na željezničkom kolodvoru i jedina stvar koja promijeni tu monotoniju na željezničkom kolodvoru je onaj energični glas tete iz zvučnika koji se javlja kad vlak kasni kao... Poštovani putnici, vlak iz smjera Beograd, Slavonski Brod, Ljubljana, Minhen stiže na kolosijek. I normalno da se niko ne voli. Što ne je bilo puno bolje da na tim radnim mjestima rade neki ljudi koji se bave animacijom i sad ti čekaš vlak, muzika trešti iz zvučnika, čekam vlak, dijele se Red Bullovi, trube se dijele i jednom vlak kasni i čuješ iz zvučnika, svi koji čekate vlak za Skopje recite yeah! Vlak malo kasnije, ali to nema veze jer se mi šta? Dobro zabavljamo! Iz Skopje, tako bi nam trebalo biti. Hvala. Ja ne znam koliko je engleski postupak važan kod vas, kod nas u Hrvatskoj, svi smo na anyways, by the way, WTF, LOL, OMG i tako to. I nisam znala koliko je taj engleski postupak bitan dok nismo imali jednog stranog izvođača u Zagrebu koji je nakon svog nastupa prodavao knjige. I svaka žena koja je došla kupiti knjigu, svako je pitao what is your name and whom should I write it to? I svaka je normalno rekla my name is Ivana, dear Ivana, my name is Gordana, dear Gordana. I onda je došla jedna zbog koje je meni bilo neugodno što sam iz Hrvatske. I onda je došla i on kao, what is your name? Well, my name is Pearl. Actually in Croatian it's Biserka. Pearl! Daj odi doma, bibane, seri, znaš, to... Nevjerojatno, ono. Ali možda je previše treptala, ali ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da treptanje isključuje mozak, a ja sam mislila kako su naše manekenke jako pametne osobe. I zbog tog prečestog treptanja ponekad hrvatske misice daju krive odgovore. Recimo, jednom su jednu pitali, do you speak English? Small. What will you be in 10 years? I'll be 28. I onda takve rade raznim parfumerijama, vode televizijske emisije i tako to. I bila je televizijska emisija na RTL-u u Hrvatskoj koja se zvala Fear Factor, gdje je vodila manekenka koja mi je potpuno dokazala svoju inteligenciju, gdje su se za vrijeme jedne epizode dvije cure borile, morale su iz ogromne staklene zdjele pune crva debelih ko moj palac izvući jednog i pojest ga. Odvratno. I sad prva krene i ga... I uspije ga zgrabiti i prevlači ga prema ustima, od ljigavosti joj padne na pod i cura se krene saginjat po njega jadna, šta će drugo, a više ovu pametnu sa strane, Isuse, pa daj si uzmi drugog, nećeš valjda spoda jest. Da, to je problem, znaš, ono. Možda na podu nađem borovnicu da mi sjebe okus malo i to. I onda te rade i u parfumerijama, tim ono, ja ne volim kupovati kozmetiku u tim specijaliziranim parfumerijama, jer osim što te uopće ne doživljavaju, oni su si fancy, cijome si rašpaju nokte. Ako ništa drugo u butiku, cijome ti dišu za vratom, osjećaš se seksi, izvolite kako mogu pomoći.
Ove te uopće ne doživljavaju i ono što je najgore, ne zna svako izgovarati imena tih proizvoda. Ne zna i ne treba se osuđivati nas zbog toga. Dođemo neki dan u parfumeriju kao, prosti moja, može ovaj Givenchy parfem? I ono, burijoj, sjajilo za usta. I žena me pogleda kao, mislite na Givenchy i Bourjois? Mrnjenje. Da je tako dobro znala strane jezike, radila bi u Ministarstvu vanjskih poslova, a ne u parfumeriji, pička ti materina, znaš, kao. Mrnjenje. Moram nešto podijeliti s vama, ovo uopće nije u fori, ali moram nešto podijeliti s vama. Bila sam neki dan kod zubara, jel znate ono, za skupljanje one vode, to povuče vam sve. I onda sam razmišljala, ja sam osoba koja se ful lako napali. I kad se ful lako napalim, ful se lako navlažim. I nije lako hodat sa špljop. I da si u kinu i gledaš erotski film i kao, jebojte da... Može. Sorry, sad će vam to svima biti u glavi kad dođete kod zubara. Ali kaj da vam ja radim? Uglavnom... Hvala. Uglavnom, super su mi vaše statue, fenomenalno su, baš do jaja. Nikad nisi sam u Skopju, nikad, znaš. Ideš u 4 ujutro mrtav pijan doma i di si Čentobor. Dođeš na onaj jedan most gdje je cijeli Tulum, njih 50 gore, ti matere. Znaš, fakat ih je puno, znaš. I sad, statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže, lijep si kao grčka statua, to nije kompliment. Iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak. Da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kuricima mogli mlatarati okolo, što fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve tu